pragat kerohanian. Pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan. Ane paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan. Entega sebeng cara bertain kesuargan. Koleksi foto betarelan rerajahan. Modal pongah pangman pengakuan. Melajak kebatinan pelih agulikan. Yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sirah uyang-uyangan sing ngidang maya kebulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. Warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan nasa melambung tiang menekang. Ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan. Entega sebeng cara bertain kesuargan. Koleksi foto betarelan rerajahan. Modal pongah pangman pengakuan. Melajak kebatinan pelih agulikan. Yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sirah uyang-uyangan sing ngidang maya kebulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. Warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan nasa melambung tiang menekang. Ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di gitu-gitu nak balian metanjun tuh. Sirah uyang-uyangan sing ngidang maya kebulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. Warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan nasa melambung tiang menekang. Ia ngorahang ulian ama beregan.
Manis saja manis yen tuturang duga seno ngelapipis kini kita alung hitungan sekita kena jalanan kayang timpal masih liu gelahan nanging ne sebentar di subane jani telah mengejar timpal milu ngejohang jelek banti yang menuturang rejani pengsap pura-pura sing genah apa mulan kene pedoman hidupe apa suratan nasibe boya tiang pamre boya ngelo lega mal balangne sube-sube medem bangun aja sesai megarang nasiap piring bareng gelekan boya je tiangnya selang nanging tiang mekangan anggon ngempahang gedeg basah nanging ne sebentar di subane jani telah mengejar timpal milu ngejohang jelek banti yang menuturang rejani pengsap pura-pura sing genah apa mulan kene pedoman hidupe apa suratan nasibe boya tiang pamre boya nyelo lega mal balangne sube-sube medem bangun aja sesai megarang nasiap piring bareng gelekan boya je tiangnya selang nanging tiang mekangan anggon ngempahang gedeg basah boya je tiangnya selang nanging tiang mekangan anggon ngempahang gedeg
tresna ane jalanin jani dia pen nyakitin anak muani nak muani kuranan adi mengkep-mengkep ngalih selah apang dusingkan di ketara jaga rasa yening beli ngelahang uku dan adi keto janjin iraga kalanya lanang tresna nema dan mengkep-mengkep ngancan mekelu tresnane ngancan nekekang mekita blingelah beli ngancan ingu takut kehilangan adik merasa cemburu yang napo adik itu pedaduanan mesra ngajak kurenan adik kalanya lanang tresna nema dan mengkep-mengkep ngancan mekelu tresnane ngancan nekekang mekita blingelah beli ngancan ingu cemburu yang napo adik itu pedaduanan mesra ngajak kurenan adik beli ngancan ingu takut kehilangan adik merasa cemburu yang napo adik itu pedaduanan mesra ngajak kurenan tegane ento jani anggon
adi sesulo yen nyak nutin kita sina singkal suwud adi mata tagihan sing suwud ngale utang yen kalutin zaman sai hangken kandone deket di jeraga hidang nuti dekan tinggu bergengsi pangsi de anak kiri nanging sujatine di jumah raga kuang Selap makulit Ningali sekaya Kusing kenal waktu Yen kuang kangoang Yen lebih kalman jahin Rejeki anakin Sing ada nenawang Deket di jeraga hidang nuti Dekan tinggu bergengsi Pangsi de anak kiri Nanging sujatine Di jumlah raga kuangan Adine nawang Disalap makuli Ningali sekaya Kusing kenal waktu Yen kuang kangoang Yen lebih kalman jahin Rejeki anakin Sing ada nenawang Belina demen Yen nepukin adi Menarik hati Yen ajak melali Ia dastun sing mahal Kanggo angne mudahan Ane penting kejegegan adi Bertawang benih Pematine sing dadi tagih agak janin
ngidang angke angkiane benileh manipuan pasti metake mekejang pasti mulih sing itu ngelacur muak anak sugih hidup pekengken aneh lakar ageh adana lacur masih adana sugih ngalih bagya apa sedih ngai benah apa pelih yen dadi tiang ide ngai karma ane luwe sing dadi sombong mara dadi anak sugih sebengne sing dadi toleh kepragat mekangan marah hidup bekuangan hidup pemula perjuangan angkiane benileh jalan melaksana luwe seton dene metake apang rakayu kapangge manipuan matiku sing mebekal empukan lakar ageh adana lacur masih adana sugih ngalih bagya apa sedih ngai benah apa pelih yen dadi tiang ide ngai karma ane luwe sing dadi sombong mara dadi anak sugih sebengne sing dadi toleh kepragat mekangan marah hidup bekuangan hidup pemula perjuangan angkiane benileh jalan melaksana luwe seton dene metake apang rakayu kapangge manipuan matiku sing mebekal empukan
sewangi sin kenehe adi jani menggedi samber timpal berine pedidi sebat kerasa beli melehang pedewekan nguda gadi beli elak-elakan beli nawang adingan yang raos terus nuling beli rasa tu sing juari ngalahan peuku dan beli lakar memunyi payungnya selen pedewekan bunga idaman payung metilar megedi sebet kerasa hati nebenya yening ngebukin hati mejalan berduanan megandeng tangan diharap beli kang wangi kami mudbeten jenggot nyarwang elak hatine tu sing lakunangan sahmu kedi ngan kebang muane memunyi payungnya selen pedewekan bunga idaman payung metilar megedi sebet kerasa hati nebenya yening ngebukin hati mejalan berduanan megandeng tangan diharap beli kang wangi jani mudbeten jenggot nyarwang elak hatine tu sing lakunangan sahmu kedi ngan kebang muane sahmu kedi ngan kebang muane Ipi dan semengan berniup kopi sambil ngitung hasil nedibi jani semengan subesebet di hati mete utang nesile dibi Ipi dan yen pesu ke warung gen meciko nejani pesu ngangga rokok pipi sepuluhan pipi
dan glak tak glete jani pesiuan mepete Ibidan 6 bulan HP pasti mengganti jani paket data gen mati Mekejang-kejang subetlah Ulian gumine benyang Ibidan jek asa udeng jani udah kebeasa Ibidan rokone bungkus-bungkusan jani kang wang lintingan sing pinidang orahan cekete ulian tiang jani bekere itu bisu becara neraka yen ngamati yang ibe bepasti sing man suarga sepuluhan ngipi dan glak tak glete jani pesiuan mepete Ibidan 6 bulan HP pasti mengganti jani paket data gen mati Mekejang-kejang subetlah Ulian gumine benyang Ibidan jek asa udeng jani udah kebeasa Ibidan rokone bungkus-bungkusan jani kang wang lintingan sing pinidang orahan cekete ulian tiang jani bekere itu bisu becara neraka yen ngamati yang ibe bepasti sing man suarga Apa kadenan ning rana yang dijemirip ada kuangan dewek beli ngayahin adi nage ke salon beban nage melalui atehang anu masih adis tata ngambul-ngambulin beli nang tegarang pinah-pinahang debas ngulurin gedag basang
ngale dadalan mau yutan nyetilan bedik curiga mikan gigis cemburu serta tenudo bali ngalami tradisi di jam mirip tongos bener bali dadi nak muani yen memunyi pikir malu da asal mesuang munyi umpami yang beli patubuh kemadaran isine kinyukang tulang ne sampingan pangesing likat ragam magelekan tebes ngulurin gedak basang ngale dadalan mau yutan nyetilan bedik curiga mikan gigis cemburu serta tenudo bali ngalami tradisi di jam mirip tongos bener bali dadi nak muani yen memunyi pikir malu da asal mesuang munyi umpami yang beli patubuh kemadaran isine kinyukang tulang ne sampingan pangesing likat ragam magelekan pikir malu da asal mesuang munyi mekurenan yen umpami yang beli patubuh kemadaran isine kinyukang tulang ne sampingan pangesing likat ragam magelekan Sirke sanitain
ngerasa yang rindu kewala dusing tain si deket-deketan sebet yening tanang sing bani yen nyamatang ulian beli sekadi duit yening beli ngejohin takut pesan kilangan yening pakin beli takut nyakitin sadar boya beli harapan adi Beli sadar solak beli ngai adi sing nyaman yen dadi ban ngelebang yen dadi ban nyudang apang sing anu ada rasa semene beli rindu pedang bakat anggun kena apa kesida beli lakar ngelahan kene sakit ne besnain ade sing tawa mengharapang adi ulian sakit kena nanang rindu pedidi apa buen rindu ne sing kewalas boya beli harapan adi Beli sadar solak beli ngai adi sing nyaman yen dadi ban ngelebang yen dadi ban nyudang apang sing anu ada rasa semene beli rindu pedang bakat anggun kena apa kesida beli lakar ngelahan kene sakit ne besnain ade
Satu orang ibu mampu menghidupi 10 orang anaknya, tapi 10 orang anaknya yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, belum tentu bisa memperhatikan satu orang ibunya. Irama meusaha pangsing kanti pianakne mekente ngemasin ngalih utang lakar nyekolahan ngarepang hidup luwungan teken reram merasayang nanging sayang isubane ianane padha keluarga lebihan perhatian teken pianakku renang rama sakit-sakitan sing pati taunan muda sing dinune mah urip raga ngerunguan muda disubane mati mara pengelingin muda sing dinune mah urip raga nyayangan muda disubane mati mara mesesalan tipisne bekelin pas nganyudan kau genah masih sing hidang lanjang dadaran jalan-jalan saudara toh masih sing hidang kau ngajengan perhatian teken pianakku renang rama sakit-sakitan sing pati taunan raga ngerunguan nuda disubane mati mara pengelingin nuda sing dinune mah urip raga nyayangan nuda disubane mati mara mesesalan. Dek, ni meme dek, dia benar sangat sebet. Anak amula amone nyentuh urip meme ni dek. Meme dini nak subuh mantong ngosane madan melah nyen kadek cuma ngajak nyamone. Dia benar pati megerengan,
ngajak beli, ngajak mbok, ajak kurana, melangin ngembuang cucu meme. Jani uling ini mareng ngalih gai pangado anggo ngemerkaning cucu meme. Amon tu genyen meme nadekna. Meme sing dadi nyen makelu-kelu bakal mereraosan ngajak kadek. Muda sing dinone ma urip raganya yangan muda disubane mati mada mesesalan pipis nih bekelin pas nganyudan kau genah masih sing hidang lanjang dadaran jalan-jalan soda